درود به شما بینندگان عزیز، مخلصان برنامه سلوله پهلوانی. در روند تمرین ها یک چهره سرشناس تیمور رحیموف توانست که بعد البته مرحله های اساسی سنجش های جدی مربیان به مراکش سفر کند و این هم یک دستاورد مهمی سال 2019 محسوب می یابد که موصوف به دریافت مدال برنج شرفیاب شد و امروز مهمان برنامه سلوله پهلوانی اند که شما را به استودیو مرکزی تلویزیون ورزش خیر مقدم میگوییم. تشکر زیاد. و واقعا دوستان عزیز، فردی که با شرافت استقلالیت به این قله های بلند رسید و کامیابی های بیشتر را هم در روند تمرین هایش به دست آورده است، هنوز 23 سال دارد. حالا ما از این چهره امیدواری های بیشتر و زیادتر در بازی های المپیک و مسابقات فراخواروی و جهانی را امیدواریم. و امروز صحبت ما تنها در دایره رقابت‌های انفرادی شما تیمور در مراکش جریان میگیرد و ابتدا میخواستیم که از همون آغاز سفر قصه کنید. ما در شهر توشکان مشق‌های دسته‌جمعانه رو پسی سر کردیم و من روادید ندادم با گراند سلام پاریژ، گراند سلام دوسلدورف و مسابقه نوبتی در شهر مراکش دولت ماروکو برگزار می‌گردید. اونجا درخواست کردند و ما سفر کردیم از شهر دوشنبه به شهر مسکو، از مسکو به شهر لیسابون. اما ما کمتر دیرتر آمدیم. بعداً به شهر کاسابلانکا پرواز کردیم. از کاسابلانکا به مراکش قریب 2 روز ما در راه بودیم و خوشبختانه با منزل به جای برگزاری مسابقات رسیدیم. بله. و شما را تا جای ما میدانیم مربی همراهی نمیکرد و 3 نفر ورزشگری تاجیکستان به این مسابقات سفر برشید. بله. وقت ما به این مسابقه بهروز خوجازاده، اکمال مرادوف و من به این مسابقه سفر بر شدیم، اما با ما مربی نبود. خوشایند بود برای مخلصان هم که مرحله اول یا دور اول شما آزاد بودید و بعدا در رقابت دوم شما با پهلوان هلندی نیرو سنجیدید و میخواستیم ابتدا صحبت رو هم در دایره همین رقابت ادامه دهیم. بله، ما قرعه‌کشی برآمد و دیدم که در دور اول آزاد هستم. در دور دوم مرا ورزشگر از دولت هلند با او باید قوازمایی میکردیم و من گوشتینگ او را از اینترنت یافته تماشا کردم. دیدم که حریفم از جهت فیزیکی به نهایت بقوتر است، وزبینتر است و قوازمایی سر شد. با من دوشیدو داوران
додан ва қариб буд ки сеюм шидоро дода маро аз рақобат аз медал маҳрум кунанд. аммо хушбахтона ман тавонистам ӯро вазари партоям. баъдан боз муяссар гашт. ӯ камтар сарусима шуд, барое ки вақт камтар монда буд. камтар сарусима шуд. аз сарусимагии ӯ ман истифода бурда ӯро бо тариқи ипон мағлуб кардам ва ба даври дигар роҳ ёфтам. агар мо ин рақобатро ҳам чун таҳлил кунем, ҳамаи ҳамон ҳуҷумҳои бештари шумо чи ба самти чапу рост то ба ҳамон дарёфти вазари хеле самаранок буд. аммо матлаби шумо буд ё умуман дар хаёли шумо буд ки ҳамин кор то ба ҳамон имтиёзи охирин ё ипон рафта мерасад, ё гумони шумо буд ки ҳамин вазари кофист? вақте ман ӯро вазари партофтам, дидам ки ӯ низ аз ман бештар монда шудааст. ман низ монда шуда будам, зеро ки моҳи март буд. дар тоҷикистон ҳаво 15-20 градус гарм буд, аммо мо ба минтақаи дигар, минтақаи Африко сафар кардем. дар он ҷо ҳаво беш аз 30 градус баландтар буд, 35 градус қариб. аз ин лиҳоз камтар мутобиқат нашуд, камтар ба мо душворӣ омад. аз ин лиҳоз дидам ки ӯ низ аз ман бештар монда шудааст ва дидам ки ҳамин ҳолат ба ман омад, ҳолати ҳалуки байни по, учимата, ва ман хушбахтона ӯро партов кардам. ташаккури зиёд. бисёр воқеан ҳам баъди ба марҳилаи дуюм андаке итминони шумо ба натиҷаи дилхоҳи ҳамин мусобиқаи Марокаш қавитар шуд. ва дар мубориза бо паҳлавони олмонӣ фикр мекунам ки ин ҳамчун муддаии зинаи ифтихорӣ буд, ҳамин тавр ҳам шуд. аммо боз ҳам фикр мекунам ки ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро дошт дар рақобат бо паҳлавони олмонӣ. баъд аз рақобати аввал ман омадам, дуруни толор хунук буду, аммо берун аз толор ҷои мо обутоби бадан машғул будем, бениҳоят гарм буд. аз ин лиҳоз ман ба худ наомадам баъд аз якум рақобат, зеро ки баъд аз 15-20 дақиқа маро бо дуюм даъват кардам. фосила хеле кӯтоҳ буд ва бо як иштибоҳи худ ӯ дастболо гашт ва ҳамин хел боз ба финал баромада қаҳрамони ин мусобиқа гашт.
инҷо як сабабаш ана ҳамон барқарор нашудани организм буд. бале, барои ки 2 рӯз мо дар роҳ будем, баъд он ҷо рафтем, ҳаво гарм буд ва пагоҳ 2 рӯз пас ман ба болои татами баромада қуввозмоӣ кардам. Андак монда хастахолам шудам. Бале. ва баъди ин баъзе коршиносон ба он назаранд ки Темур ҳамаи қувваи худро дар ҳамон рақобати аввал сарф кард. Асос дорад? бале, зеро ки ҳарифи аввалинам ман дидам ки бениҳоят пурқувваттар аст аз ман, вазнаш ба андозаи то 20 килограмм фарқият дошт. қуввозмоиро бурдем. қуввати ман, зеро ки ман аз ҷавонон ба калонсолон гузашта будам, камтар қувватам камӣ мекард. аз ин лиҳоз агар ман дар даври аввал қуввозмоиро мебохтам, аз идомаи мусобиқа маҳрум мешудам. зеро аз ин лиҳоз ман фикру ақида карда ҳаракат кардам ки бояд ман дар даври аввал қуввозмоиро набозам, зеро ки 2 варзишгари мо дар мусобиқа дар рӯзҳои аввалу дуюм ноком шуданд дар даври аввал ва ман дар пеши худ мақсад гузоштам ки бояд ман ҳарифи аввали худро дастболо гардаму ба медал ноил шавам. саломат бошед. бисёр рақобате ки буд, ман фикр мекунам ки бисёр ҳам агар ба ҳамон танзими қувва ва малака такя мекардед, имконпазир набуд дар муқовимати паҳлавони олмонӣ ғалаба кардан. ӯ на он қадар қувваташ хуб буд, аммо аз ман тезтар меҷунбид ва ӯ ба ин мусобиқа фикр мекунам хубтар омодагӣ дида буд. аз ин лиҳоз камтарак гӯем бахт насиби ӯ буду вай ғалаба кард. таҷрибааш хубтар буд, зеро ки сину солашам аз 28 боло буд. аз ман 7-8 сол таҷрибааш хубтар буд. ташаккури зиёд. баъди оне ки намояндаи олмон чун муваффақ шуд ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт, заминаи рақобати тасаллобахш барои шумо ҳам пайдо гардид. ва намояндаи Тунис акнун бо шумо рӯбарӯ шуд, ин фарде ки дар вохӯрии ниманиҳоӣ шикаст хӯрд ва шумо аз сабқати 4-1 ки маҳрум шудед, тибқи ҳамон оиннома ба рақобати тасаллобахш роҳ ёфтед. ва бо паҳлавони Тунис таассуроти шумо чӣ гуна аст? вақте ман омадам, мо мураббӣ надоштем. баъдан як сардухтур аз Федератсияи Русия омад ба пеши ман, хост кӯмак кунад ва маро камтар бошадам дилбардорӣ кард. гуфт ҳоло ту шанс дорӣ ба сеюм ҷо ҳаракат кунӣ ва соҳиби медал шавӣ. ва ман бо ҳарифи худ аз давлати Тунис буд. вазн бениҳоят фарқияти калон дошт. ӯ яке аз варзишгарони хуб буд. дар қаҳрамонии ҷаҳон чанд маротиба иштирок карда буд ва қуввозмоӣ идома кард.
дар вақти асосӣ маро душидо доданд, зеро ман фаъол будаму аз ҳисоби қувват, аз ҳисоби вазн камӣ мекардам. Ӯ маро фишор меовард бештар ва кор ба голден скор, вақти изофа имтиёзи тиллоӣ расид. бале, дар вақти тиллогӣ фикр кардам ман ӯро бо кадом роҳ ғалаба кунам ва роҳ ёвам ба ҷои сеюм. агар ман инро дар он қозмоӣ бой медодам, дар он мусобиқа ҷои ҳафтум мегаштам. хушбахтона бо як бартарии вазарӣ тавонистам ӯро партов кунам ва довар вазари баҳугузорӣ кард ва ман дар он қозмоӣ дастболо гаштам. темур то ҷое медонем андаке дудилагӣ ба миён омад ки ҳамин амалро истифода кунам ё накунам буд. Ҳаминро метавонед зеро ки қуввати ӯ аз ман хело фарқият дошт. Ман гуфтам агар ман наздик шавам мабодо тоб тияд, ман худам рафтам, шояд ман худам меғалтидам. Аммо вақте дидам ки ӯ низ аз ман вазминтар асту лек аз ман бисёртар монда шудагӣ буд. мувозинаташро аввал шумо гум кардед? Вай гум кард ва ман дар ҳамон ҳолат усулро иҷро кардам ва хушбахтона ғалаба намудам. ташаккури зиёд. роҳро барои дарёфти медали биринҷӣ акнун ҳамвор кардед. боз ҳам як ҷиҳати фарқкунанда ин буд ки фосилаи байни рақобати шумову паҳлавони тунисӣ андаке тӯлонитар ки буд. фикр мекунам барои шумо бисёр барои омодагиятон, барои барқароршавӣ ҳамон омодагии ҷисмонӣ андаке фурсат ҳам ба вуҷуд омад. ва таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати тақдирсоз ки бо паҳлавони Руминия анҷом додед. ин ҳам фикр мекунам дар таърихи як саҳифаи хеле ҷадиди шумо буд. Рост. Вақте ман ба ҷои сеюм мубориза барои ҷои сеюм рохат гирифтам, бародарон Акмал Муродов ва Беҳрӯзи Хоҷазода чиптаи ҳавопаймоӣ доштанд. онҳо аз толори баргузоршавии мусобиқа баромаданд. ман худам танҳо мондам ва ин бори аввал буд, зеро ягон ҳамон ду кас буданд, дастгирӣ мекарданд, дилбардорӣ мекарданд ва вақт оҳиста оҳиста вақт наздик барои қозмоӣ наздик омада иста буд. дидам ки бародарони аз ҳамсоя аз Ӯзбекистон як мураббӣ омаду маро дилбардорӣ кард, гуфт бача, мақсад бояд ту дар ин мусобиқа ғалаба кардӣ, бояд худатро нишон диҳӣ, таваккал бар худо кун, ҳарифи ту бениҳоят вазбин аст, ба қариб 170 килограмм вазн дорад, ба ин ҳаракат кун, усул камтар куну, ҳаракатҳоро бисёр кун, монда кун ва бо тариқи шидо ӯро ғалаба кардан мумкин аст.
انا همین چهره محبوب، انا همین پهلوانی خیلی شناخته تاجیکستان در وزن جمعی 100 کیلو وطن محبوب ما را در مراکش معرفی می‌سازد. تا این مدت 188 امتیاز دارد. نوبت از آنکه که پهلوان قامت بلند 21 ساله تاجیک در مقام 114 است. اما امروز ما از این ورزشگر امید بزرگ داریم، از تیمور رحیموف که واقعا هم پهلوانی آینده دار کشور و امیدواریم که این ورزشگر در عرصه جهانی و راه به توکیو را هم خیلی با موفقانه قدم می‌نهد، طی می‌کند و یک حرکتی پهلوانی قامت بلند تاجیک تیمور رحیموف هم خیلی بهتر بود. خیلی یک ورزشگری محبوب و معروف تاجیک امروز در مراکش در قاره افریقا هم شرفی ورزشی کشور ما را معرفی می‌سازد که برای هر یک مردم شرفمند تاجیکستان نمونه افتخار و عبرت است. مستقیم همین داوری این پهلوان محبوب و بعدا هم در مسابقات دیگر تحت راهبری دیگر مربیان ورزیده هم هنرنمایی کرده است و توصیه الچنینوف هم در آمادگی این ورزشگر یک نقطه و یک نظر، یک نگاهی دیگر هم دارد. تیمور رحیموف با قامت بلند الان یک دقیقه را خیلی خوب پس سر کرد، چون که هم فعال بود در مقاومت پهلوانی ونگریا. و این تیمور هم اگر ما بیان کنیم با دستاورد تیمور که در چمپیونات جوانان آسیا 15 ایون سال 2017 به دریافت مقام دوم شرفیاب گردیده است که در میان 45 کشور قاره آسیا این هم نتیجه بهتر است و در چمپیونات جهان در باکو مقام هفتم. این هم یک زمینه قوی موفقیت تیمور رحیموف به حساب می رود. و باز هم اگر ما قیاس کنیم دیگر مسابقه ها هم یک درسی عبرت و یک تجربه این پهلوان 21 ساله ما رو هم قوی تر کرد. اینجا هم با پهلوان ونگریا و با پهلوان تاجیک هم داور شداد و داوری برزیلی 2 دقیقه اکنون پس سر گرده تیمور رحیم و پهلوان قامت بلند تاجیک از بالا داشتن را خیلی خوب و اکنون حلوک داخله و واقعا تیمور اگر در هان لحظه هایی که خیلی در میدان های با شکوهی گوشتین ملی ما طبی مخلصان را شاد میکرد، اگر امروز تواند که چون یک مهارت و متانت خود رو هم بهتر نشان دهد. امیدواریم که البته نو بس از ناکامی خواجه‌زاده بهروز اکمل مرادوف که البته آسیب جدی دیده بود، امروز هم اکنون باز هم قلبی میلیون ها نفر را شاید تیمور رحیموف باز هم خوشنود سازد و سرافرازی او را ما در میدان امروزه وزنی جمعی 100 کیلو در مراکش ببینیم. تیمور قامت بلند دارد، حرکتی بهتر. باز هم اگر تیمور این مراتب تواند که حلوک داخله رو یا حریف رو به سمت راست و چپ موازنت حریف رو باید گم کنند، اندکی یک افضلی برتری کار باید باشد. داوری برزیلیایی اشاره میکند که کمربند رو درست کنید. پهلوانی ونگریا اینجا هم یگان عملی بهتر رو هم سامان داده است در مقابل تیمور رحیموف پهلوانی محبوب تاجیکستان. رقابت ادامه می‌یابد. با این خاطر اکنون باز چون یک توجه کردیم که سیمیونسو پهلوانی رومانیایی علاقه شیدای دوم گرفته است. 1 دقیقه دیگر در اختیار دارند. تیمور همون دستی راست رو قوی می دارد، از بالا داشتن رو هم فراموش نمی کند. کمی باز حرکت، کمی با سرعت‌تر حرکت بشه در این مورد موازنت رو حریف گم کند. در این موردی که خیلی هم تیمور فعالتر از حرکت هایش خیلی بهترند، یعنی به هجوم میگذرد بیشتر، فارغ نیست از این لحظه که وقت سپری گردد نسبت به حریفش. بسیار وزنگران از 101 کیلو در مقابل 150 کیلو هم میتواند مبارزه برد. اینجا هم فرق کننده است وزن پهلوانی ونگریایی، اما اینجا هم تیمور رحیموف باز هم همون حرکتی اولش، همون داشتن سری آستینی دستی راست حریف را فراموش نمیکند و اکنون حالتی که باز داور توجه میکند به این موردی که داشتن و بعدا توقف یعنی توجه کردن به این حالت بله از جانب این ورزشگر. اکنون سیومین شیدو به پهلوانی ونگریا داده شد، دومین شیدو به تیمور و تیمور در این دیدار ظفر یا و تیمور برنده مدال برنجی مسابقه گراند پری مراکش گردید. این موفقیت برای پهلوان تاجیک صحیفه جدید را باز کرد.
فرصت خیلی خاطرمان و تاریخی است برای البته مخلصان گوشتین جودوی تاجیک که الان مشاهده میکنیم که این پهلوان قشنگ تیمور رحیموف حالا با گردن مدال برنجی می آویزد. بله، غلبه او را ما تبریک میگیم. این دستاورد مردم تاجیک از موفقیت همه ما و شماست دوستان عزیز. вақте қувозмоиро шурӯъ намудем, ман бисёр ҳаракат кардам. дақиқаҳои аввал темур бисёр эҳтиёткор будед бароси дарнаворҳо. Рост, зеро ман дидам ки вазн бениҳоят фарқ мекунад, аз қувват низ бениҳоят фарқ мекунад. Ман гуфтам ки мабодо ягон усули хуб кунад, маро кашида барад. мумкин буд ки ман қувозмоиро мебохтам. аз ин лиҳоз ман дар қариб 2 дақиқа умуман ҳаракатҳои техникӣ нею тактикӣ мекардам, зеро ба шидо кор мекардам. усул камтар иҷро мекардам ва ҳаракат бисёр мекардам, ки зеро мураббии ӯзбекистонӣ гуфта буд ки ба ин ҳаракат накун ки ӯро партов кунию, ҳаракат кун ки аз ҳисоби тактикӣ ӯро ғалаба намоӣ. яъне бемадор кардани ҳареф ин ҳам як роҳи дигар, як омилест ки дар ҷараёни нерӯсанҷӣ ҳамин корро шумо ҳам бештар мавриди амал қарор додед ва ниҳояти ҳамон лаҳзаи ҳассосро мехоҳем аз забони шумо фаҳмем ки умедвориҳо андаке баъди дақиқаи сеюм пайдо шуд. бале, зеро ман дидам довар 2 бар 1 шидоҳоро додам. ман камтар фаъолтар будам. аз ин лиҳоз ман пешсаф шудам ва дидам ки ӯ камтар хаста шуд. аз ин лиҳоз ман таваккал накардаму боз ба оҳиста ба воситаи ҳамон ҳаракатҳои махсус тактикӣ. бале, ман гуфтам қувозмоиро янаму як хел рафт ки бояд довар ҳам маро ҳам ӯро огоҳӣ медод, шидо медод ва шидоҳо 2 бар 3 мегашт ва ман аз ҳисоби тафовути як шидо ғолиб мешудам. аз ин лиҳоз тақрибан як 30 сония ҳам хел қувозмоӣ рафт ва довари аз давлати Бразилия буд. моро аввал ба ман шидо дод ва баъдан ба ӯ ҳансо кимакӣ гуфт. ман боварӣ надоштам. гуфтам мумкин, зеро на довар рафта буд аз ҷумҳуриямон, на мураббӣ. мумкин гуфтам ин огоҳиро, ин шидоро баргардонанд ва қувозмоии мо мумкин давом кунад. аммо вақте ғалабаро ба ман доданд ва ман дар байни калонсолон медали аввалин буд ва дар соли 2019 низ берун аз ҷумҳурӣ ҷудокорон ба медал муяссар нагашида буданд. аммо хушбахтона ман тавонистам ки медали аввалро ба даст биёрам. ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед. саломат бошед. албатта боз ҳам умедвориҳо, натиҷаҳои беҳтар темурро дар маҷмӯъ варзиши ҷудои кишварро дар пеш аст. мо боварӣ дорем ки албатта боз ҳам раванди тамринҳо, боз ҳам корҳои қаблие ки темур
дар марҳилаҳои омодагӣ анҷом додан боз самараи беҳтари худро ҳам ба бор меоварад. барои ташрифатон сипосгузорем. барои таваҷҷӯҳатон бинандагони азиз ташаккур мегӯем. албатта дар нашрҳои баъдӣ мо бо чеҳраҳои саршинос варзишгарони маъруфи мамлакат дар доираи мусобиқаҳои анҷомёфта ва матлабҳои ояндаашон ҳам суҳбат хоҳем кард. барои таваҷҷӯҳатон бори дигар сипосгузорем. саломат бошед.